usamla rang ba kraw jutang kharsentiu ude unong hikai MMA ubadan gajinglong je berkat baskem badu deru bala job shibun kitakma gijinge kun bapher udan yala kajong bajaka kilan met hamairang kabla long kajaka ajing hikai ba pau bha ha kate kathan kajing ie jong u ban hikai shakiwei ya ka e ba ma u hi dala dia snong tenan kade kum shibenta ye ki khon samla ba nginam ngap ha ki kam ki basniu bad ban pen klan ye ki samla ka bor met ba ka bor perkhat ha kate jaka kilan men u kraw jutang u hikai ru shigi khna kumno ban ya da yala dia na ki wei kabla tip kum ka self defense class ha kate jaka kilan men ka ba samla rang ba kraw jutang hi la seng am tang ki riu rang ba handai wat ki khna ru ki yo lat ban sha hikai bat ban pen i ka sap jong ki ha ki lempung jing ya khun ba pher shibu ni kini ki khna ki ba ukraw jutang la hikai kilala ban wan ra ki takma bat pen sa na me ka kerteng jo ka mai rang ka jing tre shi tom jong ukraw jutang ka long kum ka jing kermen na ka benta kinong ile kai MMA bathamai hari khasi jantia bat kum ju ru kitu ki ba kwa ban pen ne ya ka met ka phan ka ba biang tia le menta ngini snap i gajing kran jo nong san hima badu samla rangba kraw jutang kharsentiu te khuble shibun bahduh ya kapor jong phi te philawan batai ngi khandat chaphang jong phi ka kerteng kasnong ba pisa ba phikha ka kerteng jonga kon sa ngai khuble phi lai sim kane kalat ka buban interview ma hingi longkum ka kum ba phira ba sa phriang lam sagi wei basa asnong thau bakin te bukum kani ka jikai ka don po merang te ka kerteng jonga ka di khroch tang kharsentiu kha bang la hela san ni merang kani ma ka gym jong phi ka dei ba hikai na kamta ki khina ki ba kwa ban ne kom do kani ibu kerpang na mata ya MMA mixed martial arts ma ka jing mo jing galom ta nikong ni sab napani tho sa lek ndiat bangla sedang niko sedang boxing pada ngalekai tang snem arsnem to ya adu snem arjak khandai noston te na to arja spo jakharwei ngawana mairang te tikpor te kidong long rom dang duna ga jing tip ma social media ro paryai bahara te bun ke athlete kilong duna ba ga jing tip phang sports ro dong boxing ki tipong boxing te ka barang ya kisni ki por el ding ane hajung nakai te dia no tu ngapoi wushu ala kai wushu tang snam te ngapoi no sa muay thai te porong le kai muay thai ngale kai tat ki boxing ro nomor ka di ka jui ka kom ne kai striking so ka pher no ba ki boxing kom don elbow ma a muay thai ka don elbow ko sio ka jat ktiro te nang tu pada hadu matang rang ne ki boxing e te wrestling ro ala kai te ngadon experience khande kusoi ni gi wei te mostly elding ngadon kickboxing striking mo te nang tapat dala poi snong ngar pe ba snong pada girang tuna ba bantem spang jing lekai hamai rang oi jing shar jakhanyo jaka prang il adon hamai rang lekai don porlo ko ngi kai lang kidon san phungot ndo phungot khna te kijal ka jama te kidon ki ba ne kidon ki bom ne bobon ki bom ne tena tu pada gaji play jung kan jonga kan pada kolong ba ni target ya ki MMA nama belai ngomong banget tibet handai ngadon kan knowledge jong wrestling ngadon jujutsu ngadon jujutsu ngali open tibet di arsne mo po apiro station ajar khapra te napta na apply kan pada ngap khat ba kan ni kamde tang jaka ba ai training long specific you know ban wanong ba ilek boxing ki week ilek boxing Yishim MMA nama belai kolong kasus ban open ban play lat plenty ki bairo. Lada ki wan hangne bu sisnam basnam ki lekai bangi. Kindon experience khindia de ya ka judo ro kila ban judo no. Te kidon jujutsu kila focus na jujutsu kidon ka boxing kila focus boxing. Tambah anda la focus ki boxing kamta ki jing lekai ba pher pada. Kila le join de ki bai ki usion. But ki usion balong specific bagi tu discipline kan. Temta ngidon boxing ro kida le boxing kila kan bi boxing nama mostly ka discipline joki kham ka khan ta discipline ma banda la kai boxing kham la kai tong boxing te da le kai judo kham la kai tong judo te hang nim khang ni open to all bagi ba grassroots level ki bawan ban tu be ne te kidon ki bayine ban ngaru ki bayine ban ngata lam bi kelen
Telah lagi kuat banjir di sejen. Te mostly ngilai bah MMA kan. MMA bat striking kewon, nomor kewon kadang hap apa MMA. Tai. Ti gitu ki bampat syai bah halor kani ke MMA dai. Pila on batai khingat chapang kani ka MMA. Halam batai hoi. Sorry. Bursian na mo po ni sawas ma MMA kem te pra. Te kembong da lekai combat sport ru kita petang wrestling WWE ento. Te nata pa doong lekai MMA kem don batep ma boleh kim jus ngau. Ka kita ngapa ko di UFC. Te UFC kadang mi tang no hi kana sen tamba ka sports ka bakiu kloi ba ma. Ka bakiu kloi na borok sports. Te ban pesai pi ba long ban lekai MMA ka di ka johi. Ka UFC ka di tang ka karteng jong ka platform phile lekai. Then the one bringing ni ko jub na lekai MMA phio lut striking down game kibon jai ke jing lekai ma MMA ke la mix lu baro. Ti kum kinu ki jat jing le ka ki ba kam thop kani ka MMA. Ka ba kan thup ha MMA ka bon khamtam judo ka long wrestling ro jujutsu main but striking ke boxing muay thai boxing klak le lang. Ti manu ba pen sluri pi ba do ban le kani ka MMA. Kajing penslur kade kajing kesan yang nasem. Lalu pas sedang lekai ke kesan bani yang nasem. Balik turnamen saya kesan yang nasem. Te bobon kiskot no kita kampulit nakam spy. Buat kam no saya. Te abakut pada mar ngalap pulut daki prasnam kendai senam kini sports. Te bangan sui no komot kalong jing sab Dere tanganga dere kajing kesan yang nasem re khamtam em lang salang bro we tela mar bubun ki balaka banga masa kila ino danga semanga ko mukla thli bang sno temta ba don kane nirang yo jingto si gon kan ti pi hikai kat nungut ki khna adu menta ngila cross hispatam tamba ki don ki on off ru ki basuan ki jano te ki don bawan dalali tournament ki ko ale sura nomor ba it's a tough sport combat mari engage physical demo Dai. Ki khna ki le training kat nu banai kat nu snam. Kam don dong kata banong ba phidon snam. Kat ba phidang ne, kat ba phidang kwa ban tournament phiap training. Lada phila sange ban tournament phiap sange training. Kolam tahi. Tamba khna ki ba wan hikai hang ni ki im be ya kata ban le professional training over net ki cuma ki babon hangi ki ba yene ki dei ba im kom tahi. Khyllung ambitious ma. Kembang IM ambitious in mind. Khyllung they have that fighter spirit in them. The ki 3 minute te ki ba shuan fitness ru ki don, one self defense ru ki don. Squad nang tang boxing ru ki don, boxing ru mder bali tournament. Berlong kum ka ong no kum long kum kan ja exercise sum tu kan. Hikai lang ki Kynthei senrang ne tang ki senrang. Bat Kynthei senrang ni ka. Kynthei senrang mo hikai be tang ma pi mentang. Hoi tama. 4 dan ba ya rap ya fi mentang. Em padon. Menadu menu gila sedang yo. Sedang ya kani ka ba. Ya kani sedang hausne marjar apulai. Apulai. Ogos. Te hadu menta kan tre khalai dei. Khalai tre ko to hadu menta banai ngi nang layo nyopotli medal. Nyopotli. Mod pila aje sim menta. Hoi. Nak jela ba phimi khmat nak jela. Hoi. Sei pila jumi khmat. Em nyopotli medal ke dei jongki khna. Jong ka gym ni kan. Gym hoi. Ma phi met pan. Manga simnut kuntu khapra khalai tali medal. Phimi khmat nak jela ne. Nak jela lami te ka ya ka India hero lami. Lami hi Kari ka first tournament di open po Nepal. Nepal. Hoi. Te ngayo silver pada Nepal. Kata ba phimi khmat na? India. Represent India. Ya silver ba. Hoi. Pila ju dan jipmu ni aman lepat sikiwe ki tournament. Ki bakam hi so. Ka jingtmu le kadon ra kan. Tamba kalat ka play kan. Bale pisno bakalat complete. Nomor hapur ngang lekai LD simat dan balam nanti. Te kementa pada mari hapur bala debru ada ngirong kam beli pan sponsor ndai ni hapap training. Tementa LD ngam da fokus tham sura. Nomor la dang Hikai Khynnah la lagi tournament. Student jangan ada practice ngang ada play lat ke kan.
Ngamla juga perangan praktis artat dengan budi kamartan. Dia gitu ki por ba pilet ban mi khamat dei phi yo jing rap na ka sorka. Jalde semet. Shimet. Ngayo naki mali jongka mairang ko sensi. Mon ki sports association ni. Em tum sudan. Di nang tadi Bahduh gawe ke jing keli ke jing temu jong phi ba phi dan. Ban kenang man penyak chapang ni kani ka gym jong phi. Jadi tumbuh jonga kolong ban extend susu ngimkot datang ni kamera. Kani kamera di jing sedang ngatrai student jonga ri sungo kani ka kamera ma. Wala kalong kabaret ndai kalau pementai subana. Te kejing tumbuh jongi kolong bahadian buat ngedang laban extend. Ke kamera ka khamhe ngindang biang ki kitar equipment ru bangin training. Berkuntar terter. Tigini kitar ba pila don pang ni ba phi pelut hinal ade? Pelut hinal dia. Pelut hinal ade. Kadon ka amil skim ngalayo sisian. Yuan point na gini kitar phi order sabana ki. Nabar gini. Kidon bana silong ru ki sport peran silong ki batitir. Kena kesoi naki tambah babon ni bang nabar. Di gini ki membership fee mo phi syam ni ki kena deh ka hak nu ka doa. Ngisim membership ngisim kasan spa monthly fees ngisim sejar. Sejar monthly kata. Tapi kini ki kena ki donjing temu ni empat ban ban nikmat yang jelas. Kidon. Kim jubab tangba kejing training joki ke patai kembon mah terus jam. Mut pin nyalam ni ki dah kidon kata kejing temu kan. Hoi nyalam nomor hajim. Umdera bangasi membership ni sim monthly fees ki ko tangta. Ngabu saving na ki ru kendiat man dodon tournament ni pelut nak tu kan. Mata ngi dokam thiet ki ngise no to. Di me ipa jong phi ki ongkom no ka por ki ki le ni. Ki ai musim ba ma nomor ba nganang tang kani. Ada ka sap ni no kan ni. Nei. Di phi yo by just ni na ni mo. Cover up here. Mo phi yo by nong na kan ni. Ko by bam kan. Ka hatu piso ka don jing mentoy sibun ni pi. Da don ka jing du jing kerman. Tamba sadar senong kurba pli kan ni wan yong ngap film kaman ni ne. Ngap ye ne. Ti ki jing ko pi syam pi man. Ka por pi ya nanti na kan ni ka kamma. Jinge ki bun ki jinge mo. Financially ni jenjari nomor balik tournament ke jenglut kembali ke barat. Padang Leit national tournament ro ke jenglut kembali ke barat. Te sulong no nyai kublai pada ka sarkar mar balik apply mentang apply scholarship ka sawan. Te tournament ro kumju bahkan apply khambha batban misat re nam ta ki atlet mar ki bubun khna lekai kidon tournament tang ta inde. Kila ban cover up yang by school jengki by tuition ne ka jeng kam jengki tela da ka sarkar serla ka pelaj hok by scholarship ka sawat hamdak thau you know kalong ka jeng IMC sibon khna sama Ti Bahduh ke kum ka bam ka DEA phi le kum no phi ya bam kum no ka bam district tham ma muslim na dia nature te jeng sha khamta mangi kasi imlong rang dikhat bagi bam muslim sla asai on khna kam tang ban bam step bam rutina bam kai bam dos la ta phila ban fort mat bun kim la ban fort ni ma karam ta phila ngong bandi ta kodot tot bam ba kai tirti te mesin tu bam serwabe la jabam ni te so ban training ro 1 hour na sikantalan ni arkanta so ban training ni bam ni ta ben ten da training ro ban ras bah sabam Ndi mo mandras ban nong ban fresh up dan kibam kiras nama ban nong ban bam kum ki pro atlet ndai ban duna fun ka bajinga nama kita follow up hai ki pro fighter kita nak rutin ban bam step kita training lalai yang sayang kibam kajembam sing kalau orang babun kita ki nomno ki supplement bam ki kamde ka batata Tesbol dang ong kena jangan berpembiang tengah protein sendiri. Lah jar setang apa? Sibna. Te pakran juga baik. Te ndak pikiran sa kadayat bagi bam daily diet mah bagi bam terus air skin breast
tu masih brokoli kita tetap kimlah ini apa dengan susun keris kita bikin bam step bam serba tak kentai Ki khadu ke kubur ki ko ban semua sekipat ba ki kun samla ba ko ban yelek kai ke ni yelek kai ban encourage personally iki ngamla tambah ada ki follow up ini po Facebook social media YouTube isi upload video yang kai kelen kita kalau pernah mesin misalnya iki mah nama ban encourage ki personally ngamla ma boleh combat sport sih kade kesedang mesin ada mesin juki ketelot lane nomna mesin juki mar ban kyo ring ne ban rong hakech jonga memian kade ke slur juki te yubro batien ngimla anti slur kajitin kan don bay te muslim dong kam e mesin mesin kemut dalayo hikai ki ban kyo hakech kajing slur bakajing nang bakaskiel ndai macam rupa Namar sayong ada pikir haring nanya kes ada fitian pelaram lupa. Te kecil pesulur jangan kolong ba tanggawe ya bakin mi iskmat, nara kimi iskmat kemud kemlang salang ru kolong bakai bakia. Mendera bertambah orang bangin Leit turnamen dari ke fitness uki ru kumju kiramba ru kumju te hantam mangni isim Naduh Khynnah 29 te Khynnah ru gelalong. Nah pentas semblang kadi ban kiar naki jindi mo drug abuse mata gi laingo boro-boro tela pidon sports pada kibun kam nda phine arbnai le benai kamet jongki kala adap kamet pikwa ban training pikwa ban sports te Kynthei ru kunjo Kynthei gwan ni ki don ki balai di tournament ki belum successful ki don ba job te ki don du ki bachwan self defense Ramar pembayi ki news mentama Pemlong su besuk besan kaya di sekian bu. Te kunju kirang baru lekiwan hande. Inde omba aramba pelat kemet kem diam tu. Nama dawan hani inde bongong bingi rakhia direct ne kembali le bodybuilding ni. Niwan hani ngidon ki ni have stress, ni have skip. Te mikhe rumah kembar squat pengikhe spang. Te kajengki ru da pikhi piwanang ni ile exercise fair body workout kama jongki ka adap ngera adap kumut ndem dala adap kwa bande te kamu phindong kam hire ban ban lig gym ne ban ra weights phindong kam unit alis squat push up body workout tibon ru kam da planang plale hi te kadi rong ta hi rong kam tam ban sedang ni kam de re bong ba kumpi sports ba kakia ke fitness kampiar kadega komitmen Ti kubli shigun Bahduh nga dan regermen ba phin poi shikmat ye ki khana rong firu di bahi wan kai ni bagi lada ki kwa ban de mi khmat mo na ka jela kin poi shisha ka tham kubli shigun Bahduh ma na susana ni kran ki badia I wa kai ni kran menne ya siang apa di dia di beri bayar Kristom dari dan sam sisa sahabat kita nek jingmut ri ya kasam publish tadi lu kunjuk di bangunan yang kedon ke first Eastern West Khyllung District Judo Championship 2025 ini po merang te ini judo nampak student baru na Ani na gym mo, jingkan, ban participate. Teh juga kuat ban represent yang tim merang. Nama merang tu mereka judo, kiba isparak ni antai. Try out mo, ada kidon kiba biang teh kin fokus na judo. Teh orang iyo first runners up, but lightly gold, southly silver, but artily bronze. Teh kiba yo gold, Melbourne, Umar Sulong, Alex Star, Lingdo, Maulong. Te dan si weight number 1 mentai kalbet something do te silver medal ngiyo inde silver medal ni ba kanti musik kidari rani te yalam jingsai unda mulong sebiran tu semua dibayi lupa ya itu sama silver
Oh, sampang shooting. Perwanda. The bronze medal iyo Hazel Christina Rutner. Padi bankian nongrom. Kibi bronze. Kan klad eksteng mo nga si berwas marra nang jamanin. Te ipan pa jis tunat sibuan te. Kajur kolong kami panong gan sisen mo ni kambang nang ni ba bagi practice judo, bagi don background nagar wrestling, jiu-jitsu bagi practice. Ni kam biang kendiar ni mong bagi ni compare bagi player judo bala practice ba mo. Te ladaki dan hani bansa represent bansa le extreme level yalam jingsai baru adikstar undom molong. Te kini kumju umbang mene ba kalong kum grassroots level hane ladaki sajiat kamon ke di jogging ateng mjukan ladaki kwa fokus no judo kumju tek sapin osi bana shalom pada ingin. Tiada kini kejingnya keren ni lapoi shkabakut jong di program kisah Yom Kippur lawan ra do nong san Hima ha kejingnya snok tilang bat ke hello Meghalaya. Kublai shibuni pi baju kershan ke channel jongi man la kapur. Ni kermen ma pinang yai beteng man kershan shu ha kisngi ki banwan. Kublai shibun.